Dan khusus untuk al-maghfurlah almarhum Tengku Muhammad Amin. Semoga Allah menempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita kirim Fatihah khususnya untuk beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkah juga untuk TNI yang ke-77. Barakallah, barakallah.